Avait ur werd chetan ba istwer ur yer e webe kaset un abaden stand-up e brezhoneg pen de ben. Filmet e webe ur Brezhoweb Comedy Club e Miss Gouel Michel, achkignot e fin ur ble ar Brezhoweb. Dan pedet deit de gontain trao farsus diragur publik ur sapre à faire. Un abaden a ber zo de adkavout ar lerien Brezhoweb, ur chaden YouTube pe ar Facebook, a trohet vo bep sketch avait au lakaden linen tamatam. A Marsen et tailleun naouen d'or avec chemir père, ba Brezhoweb Comedy Club dao. De rortaz, celle d'une tameuge d'or Marco Lanwarno, hag sketch aziar Donald Trump. Donald Trump. En die schela waret en de soens don da la ka de graban war en bro de omni. Et Breis quoi. Breis. Ah non, parce que klevet. Ah bon, bah, heureusement, un deux da la waret de orde.